Verjetno veste, da ta vikend poteka v Celju sLOVErotica. In Sebo pa Žan imava eno presenečenje za Jerico. A vibrira? Prav especially for you, Jerica. Prav ekstra zate. Koliko je pa veliko? Koliko je velik? Ja, koliko je veliko ta darilo? daril? Ja, koliko veliko darilo je? Koliko centimetrov pa Jaz mislim, da najboljš, da si ga kar pogledaš to darilo, ker stoji za tabo. Zdaj, da opišem vsem... Oh my God! Videti je precej gov, no tako. Zelo gov, ja. Nag, edineno... big present for you, man. You must put your hand inside and see the present. Oh my God! Kaj bo zdaj privlekla, Jerica? Lahko celo usta daš to darilo, Jerica. Če češ. S tem darilom lahko... Sam povem, da je ful dober. Ja, banana je drugač. Thank you. No problem. You wanna teach? Here I am, baby. Practice what you preach.